Mga paalala upang maprotektahan ang kalusugan kontra COVID-19 sa pagdalo sa banal na misa. Alam mo ba, dahil sa pandemya, hindi na tayo makakabalik pa sa nakagawiang lifestyle at hindi rin exempsyon ng simbahan sa tinatawag na new normal. Bagaman at nasa general community quarantine na ang ating parokya, hindi nito magagaranti ang kaligtasan ng kalusugan dahil hindi nakikita ng mata ang virus. Kaya narito ang isang mga paalala na dapat sundin sa pagdalo sa banal na misa. Narito ang ilang mga simpleng hakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan ang kalusugan mo at ng iba. Bago ang misa, hindi maaaring dumalo ang mga sumusunod. Edad 6 na po pataas, 21 pababa, may iniindang karamdaman at ang mga buntis. Bago makapasok, may nakaabang sa entrance door para suriin ang temperatura gamit ang thermal scanner. Lahat ay obligadong magsuot ng face mask sa loob o labas ng simbahan. Habang dinaraos ang misa, ang entrance at exit door ay mahigpit na babantayan upang mamonitor ang pagtupad sa social distancing. Upang masunod ang social distancing, 250 lamang ang maaaring papasukin. Kapag sumobra, sila ang prioridad sa susunod na misa. Ang magkakapamilyang magkakasama sa pagdalo sa misa ay marapat na panatilihin ang 1 metrong distansya. Sa pagsasagawa ng sign of peace, simpleng gesture na lamang gaya ng pagtango. Para naman sa pakikinabang, ang ushers at volunteers ay nakaantabay. Bagamat may ushers at volunteers na aalalay, may 1 meter markings din upang magsilbing karagdagang gabay sa pagpapanatili sa social distancing. Sa pagtanggap ng Holy Communion, ipapalad na lamang ang kamay. Pagkatapos ng misa, kung paano ka kaorganisa sa pagpasok, ganun din sa paglabas. Suot ang face mask at 1 metrong distansya. Maya paabak po, at syuta na pungeni king kalibang Domingo ning karaniwan a panahon. Iyabe tala po king kakatamong panalangin, ding sablang makatuking intensyones. Kapasalamatan king kanam ng Aldo Novena, ning Our Lady of Mount Carmel, Katrina Hizon. Thanksgiving, Alice Garcia and family, Adrian and Monet Briones and family, Carmelita Bustos and family, Danny and Hedy Bustos and family, Lourdes, Nelly, Pepito and Cora, CPC officers San Vicente, Estrella Dungo, Santiago and family, Aboy and SP Cudia Flores and family, June and Emily and Dabet Tanglao and family, Chris Jess Pamintuan and family, Raquel Ponce and family, Catherine Dueñas and family, Sitio Gonzales Avenue, Daddy Kid Cudia and family, Jeffrey Dizon, Vice Mayor Peter Nucum and family, Roberto and Lea Gonzales and family, Estela Balboa and family, Criselda Beltran and family, Flores family, Ronald Sunga and family, Renato Danting and family, Chito Gonzales and family, Paul Nabong and family, Julius Manlapas and family, Catalina Manlapas, Nelly Urbano, CPC Tabuyok Centro and Paroba. Birthday Thanksgiving, Jacques Consani and James John Morales. Special intention of Jen Celestial. Para king mayap akapagnasan ng Edgardo Hernandez. Ipangaditala naman puding sablang kaladwa,
lalo na rin Caladwada di Eleuterio Belen and Benjamin Bustos, Dr. Amando Garcia Sr., Beatriz Salonga, Antonio Salonga, Peter James and Paul James Mendoza, Amando Teodora and Renete Tangco, Nemesio Corazon and Nestor Dizon, Regalado Jr. and Senior Balboa, Celestino and Jovita Lozano, Estaquio at Angelina Falsis, Abelardo and Olympia Alfonso, Fulgencio and Marcelina Balboa, Fernando and Narcisa Baluyot, Felicissimo and Discoro Alfonso, David and Aurelia Tolentino, Crisostomo at Juanita Sarmiento, Severino Manahan, Joseph Manahan, Purisisima Manahan, Angela Quinto, Luz de la Peña, Joris Blair Ocampo, Jose and Milagros Uyan, Romeo Luge, Jesus Cabrera, Leonora Cabrera, Pilar Ochige, Consolacion Marukut, Aurora Bautista, Aurea Bautista, Leonardo San Diego, Generosa Nabong, Pablo and Marina Gamboa, Ronel Andrin, Romeo Pamintuan, Trinidad Basilio, Feliza Delfin Andrade, Iluminado Bong Santiago, Rufina Manahan, Angelo Manahan, Natalia de la Peña, Teodora Cunanan, June de la Peña, Raymunda Nugid, Ursulo Manlapas, Deogracias Cabrera, Regina De Leon, Belinda Umali, Violeta Katakutan, Artemio Bautista, Eusebia Reyes, Nasiencena Mercado, Janus Arian Arceo, Felix Berto Tiangco, Maynard Sitchon, Rogelio Camaya Sr., Manuel Andrade, Anita Arcila Arceo, Tristan Estrella, Marvin Santiago, Mika Aquino, Isidro Buan, Alfonso Miranda, Anacleto Manlapas, Marcos Camaya, Anastasia Camaya, Gaudencio Cortez, Florentina Cortez, Sebastian Garcia, Renato Gamboa, Elpidio Garcia, Corazon Marukut, Roberto Motok, June Victor Mamangon, Rosa Fabian, ading sablang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaga nakakarela. Yan mawit ka papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari. Kaya lumawit ng papuri, kaya lumawit mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, kayang lalagay, pinakitang lubos, pagkat kailanman di bababayaan, minamahal niyang kawan. Kaya lumawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari. Kaya lumawit ng papuri, kaya lumawit ng papuri. Kilagyon ni Papa ni anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ingeno mantabeya ke kayo. At keka antimurin, Maya payabak po ke kongan. mayap ayabak po, Monsenyor. Kapatad,
atyuta naking kalabing limang Dominguning karaniwan a panahon. Antimurin ka na mayaldaw na bena misa, kimpami parangal tamo, king Nuestra Señora del Carmen. Si Shantala rin kay katang kasalanan, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryos. O Jesus, mabyenang amano ning Diyos, takilan mo ring pusumit kay sipan, ban mibiyabye kami, agpang kingadwan mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. O Kristo, masika na ng amano ning Diyos, dinan mo keng tetagan at katapatan, baning balita mo, kumupas ka rin puso mi, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. O Jesus, mapakbaba ng amano ning Diyos, gawan mo keng makasadyang tanggap keka at king kekang mensahe ning biye, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. In Diyos amay payang totoo pakaluluwa na katamo, kay pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana kimbye alang angga. Amen. Diyos sariling banwa, Diyos ipangmayupaya, sa sambang pasalamatan, parangalan dakam. Pasalamatan, parangalan dakam. Ligaya king Diyos, ikamatasarang mo, kapayapaan ka rin tao, kaya kaluguran. Ligaya king Diyos, ikamatasarang mo, manalangin tamo. O Diyos aginumi, inganak mong Yesus, biklat no ring balugbog ding maklak, at dininan panimanman ding bulag. Gawan mo kaming mapakiramdam king kayang amano ning maya pabalita, itingid mo kami king kayang siwala at king kayang katahimikan, buklat mo la rin puso mi, isablang sala, lugod at kapanaligan, makayagyag ke kami kay sabyana, at ibye mo naman ke kami, ing tetagan magsalita at mibyebye, agpangking sasalpantayanan mi, king ing kayang amano, magtagumpeya ke kami, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibad king libro ning propeta Isayas. Ing Ginoo nga na, ing amano ko mengari king yelo aturan abababaldug ibat banwa, baning yato diligane, magbalik ang ganging silbag na, na apatubuan at apal toing bining tatanam na, at kakanan,
Makanyaning malyari king amano kong sasabyan, magbalik ka kung alang daralan, o tinupad king pagnasan kong keyang daptan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Ing yato kay kayang daralawan at pauranan layon pataban. Ban mamungang dakal ibat banwa itugtog na. Baning gabon paltoyang niyaya liwang pupol. Ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Makanyan mungang sidya, para numan mo ing gabon na mesarol, layon palambutan at ayusan, bantungubong tanaman at mamungang dakal. Ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Marakalin pupol a pagkalob mo, at nukarin kuman munta, ding tao king kabiyayan, maglabis-labis la. Ding pipagpastulan, mitmula ka ring kawan, mitmulang tula, ding bundok-bundukan. Ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Ding mga taba at dakalatupa, gagalala. Ating marangle, dakala trigo, papaltona. Papalakpak, ing sabla-sabla, at daralit lang matula. Ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, isipan ko kinging daralanan tang kasakitan, king kasulukuyan a panahon. Etamo apakilimpi king ligayang makapanaya, ayepa mihayag ke katamo. Masipit na ng panenayan ning metulelangan, ing pamipakilala ning Diyos, karing anak na. Ena sariling kaburian ning metulelangan, ing mabiguya nune kaburian ning Diyos. Dapot dininan neng kapanayan. Uling ing metulelangan, mitimawaya king pangayalipan. King kasiran at mirakayanan niya, king katimawan at kaligayan ding anak ning Diyos. Masalang balo tamo king anggangening kasalukuyan, sasaying singya ing metulelangan. King sakit, akawangis ning meto nga babaying mararamdam. Dapot emo bukod ing metulelangan. Itamong mirinan king espiritu, antimong mumunang dili, karing kalam ning Diyos. Sasaying sing tamo naman, kabang panayan tamo king Diyos, ing ibilang nakatang anak na. Ing pangayat bus, dingke katang katawan. Amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Ding amano mo o Ginoo, espiritula at bie, at iluke ka ring amano ning bie alanangga. Ing Ginoo mantabeya ke kayo. At keka antemoren.
pamamasang iba't king maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King Aldo ito, tinipaya king bale, Jesus, at mintaya, at migluklukan, lelening dagat. Pilupungan dering dakalataw, inya sinakeya king meto nga bangka, at karinya linuklok. Pakatalakad la ring tao, king pangpang, tinuna lang dakalabage, king kapamilatanda, beng talimhaga, ngana, ating metong ortilanong linwal, ban salbag bini, king pamanyalbag na, ating biningdig pa, king lele dalan. Dinatang laring ayop at tiktok dayti, ati namang biningdig pa, king mabato, anong no maimpis mo ing gabon. Sinibut agad iti, dapat inyang mebilad king pali ning Aldo, melanat uling malalam ayamot. Ati namang biningdig pa king dekot masuksok, melabong ing dekot at mesawol ing bini. Dapat biningdig pa king gabon mataba, tinubo at memunga, ingaliwa tiyadinalan at ingaliwa tiyanam apulo, ingaliwa tiyatitlong pulo binutil. Itang ating pakiramdam, makiramdam ya nga ng Jesus. Dapat kapalad yo, ding matayo, manakitla, at ding balugbugyo, makaramdamla, sabyan ko kayo, dakala ring propeta, at ding may pataong mignasang manakit, kingakakit yo, dapat ereikit, at damdaman, ing daramdaman nyo, dapat ela may karamdam. Pakramdamin yung ngening kabaldugan ng talimhaga tungkol king sinalbag bini. Detang makiramdam king amano tungkol king kayaryaning Diyos. Dapat erapaking tinjan, kalupadala ring biningdig pa king lele dalan. Panyatang ning marok, sagmitana itang miyasik ka ring pusura. Ing bini adik pa king mabato. Kalupadalaretang makiramdam king amano at matularang tatanggapan agad iti. Dapat magyamot ka rin pusuray niya maglambat. Nang daratang ing kaligaligan o ing pangalupig paulina ning amano agad lang dirimla. Ing biningdig pakindikot masuksok lalarawan dalaretang makiramdam king amano. Dapat meging balisal at tungkol karing bage, makainggil keti king yato, at maging malugudlak king pibandyan, hanggang kingalan ng paglugalan, karing pusura ing amano. Inya ela mikabunga, ing biningdig pa king gabon amataba, ilapin detang makiramdam king amano, at makatalastas kaniti pasipamungala atin tiyadinalan atin tiyana mapulo at atin tiyatitlong pulo. Kapatad, ing maya pabalita ning kekatamong sariling kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya payabak po kekongan. Marahil metong king kekatamong isipan ngayon kasalukoy na panahon ing krisis na ning pandemya yapin ing balamo magwidya ing karokan. Uling nung lawen may kalguran pininyagan ing karokan ngayon kasalukoy na panahon
kalupanening meto nga akrayom, dapat kalupanening meto nga oktri at neng kabilis mismong daragol. Nya metong ya, ang buri kong pabakal ke kayo, 1 point pa reflection, nanway ni bakal inggilya king miracle growth, milagrong pamanubo. Itangan malilyari ing miracle, inamong bietamo, kotang itami baitamo king imatamo, manibat tang pungul, emo kamalayan daragulya, ing pungul ang gana potang adulto ang pontumwa. Kalupa na ning bini, naning ortilano kaluguran bininyagan, potang ing ortilano salbagne, ing bini king gabon, emo kamalayan tutubuya, and that is a miracle growth, manibatan kin Diyos, tang malilyaring ditak-ditak, tang kekang tena mabini, daragulya. Dapat maralas kaluguran pininyagan, uling tang confusion tamo bilang metong alalang naningapong Ginoo, naning malilyari, sometimes mag-doubt tamo, kigelinganan ni ngapong Ginoo. Lalong-lalo na, kaniting milyari, ngayon kasalkoy na panahon, kanining coronavirus 19 pandemic. At yan, mo gilo ing meto nga bansa, nune gilo na ing mabilo gayato, kaluguran pininyagan, yang hanapin, ining karokan na iti, dadala ng satanas kay katamo, dapat maralas sabyantaking kay katang sarili, bala mo hopeless na, ing bieketiking yato, enak bisang bieketiking yato, nyat nung karakal, ding may stress, ang papang bisang magpakamate, uling eda nagyong dalan king isipan da, ing malilyaring pandemic, ngayon kasalukoy na panahon. Dapat naning sabyanan ng ginukekatamo, niyang lelang ne, ing yato, naning sinabi na karing minuna tampe ngari kangadan at Eva, be fruitful, multiply, and be masters of all the trees and animals that you find in this paradise. O yan, ing mismong sabyana ng Diyos, karing minunang tampengari at kekatamo, be fruitful, multiply, and be masters. At yan, kalgunan pininyagan kimumunang pamamasa, at pangkang propeta Isayas, nanong sinabi na, kalgunan pininyagan niting propeta, ingamano na ng Diyos, kaya mo bukod lulwal, karing kekatamong labi, nung alayang mismong laman kimbyetamo. Yan, ining propeta ngayon sabihan na kalguran bininyagan, dapat maging hopeless, nune manaligtamot salpantay takin Diyos, uling ding lulwal king kekatang labi, dapat meto lang pamipapuri, at pamipasalamat ken Diyos, at yan ang dapat gawan tamo. Maral ko ng tayong sarili tamo, naning sabyanan niting ortilano, ninwari ining ortilano, ninwari ing amano, Jesus ya mismo ing the Word of God, yang amanong menibatan ken Diyos. At siya mismo ing magsot king amano ngayon, kalugurat bininyagan, king mabilgayato, alayang kikilingan ing ginutang Jesucristo, at yan akakitamo kalugurat bininyagan, no kalamumunta ring misyonero, pupuntala ka ring mga sakit talugal, ka ring pagano, pamatendo ring mismong misyonari, bistat man pamatendala, ingamano na ni ngapong Ginoo, iya dapat tuknang, nune nganapin nitang mismong talimhagang dimdam tamo, at ting menabo king dalandalanan, king masuksok ang timurin king masanting agabon. At yan ing ginutang Jesucristo kalgunat bininyagan,
Mga kuya, king ingamano na mag-enterya ang timurin tumubuya king puso na ning balang metong kekatamo. Nganapin king Ebanghelyo agpangkag sa Mateo dindamtamo. Potang ingamano na ning Ginoo mintaya dinubya migpenetratya king masanting agabon na ning kekatang pangatao nano ing malyaring akit mo. There will be a very good example and timurin growth in our spiritual life. One time, ating meto nga negosyante, kalgurant bininyagan, sebyanane ining metong matenakan. Bisa kong mag-pilgrimage king Holy Land. Banting upayang muntako at mukyat ko king bundok ning Sinai, tampeka matas dili, nung lukarine king Wang, Moises, king Diyos, di nga pulong utos na. At naning sinabi na, at karing ko kulisak, tunggal-tunggal, kulisak ko na rin nga pulong utos na ning Diyos. Naning sinabi na nitang kayang kakaluguran, friend nga na, nakadapat muntaking Holy Land, nune, dapat hanggang at tsukaking kekang sariling pibale-bale, impeka importante, itang ika memoryado mo rin nga pulong utos na ning Diyos, nune, dapat isagawa mo la king pamibiyebye mo. Sapat kalgurant bininyagan, king ikatuturo mo la karing anak mo, di nga pulong utos na ning Diyos. Sapat king ikakatikistana ka, ning sipin mong bale, dapat ting peke importanteng didi, kalgurant bininyagan, tang itamo, sagawa tayo kimbyetamo, ingke katang kapaniwalan, ingke katamong mismong amanong, binyenan ng ginuke katamo, bayang dagol, ingke katam pamibiyebye. Nya sana, kaniting panunan ng pandemya, nano'y dapat tanggawan, kalgurant bininyagan, gawatang paralan, banting upayang itangan sabla, maging bisita mo, uling nganapin ng LGU kay katamo, tamo mama ko karing pibale-bale tamo, mingat tamo, nang ring importante talulwal, uli napin ing kalaban tutuyang masikanan. Nya maralas, itamo, mapapedap tamo karing pibale-bale tamo, uling idol tamo, alatang gagawan. Nya munta ko kening arap ting kumbinto, migmula na akong mananaman gule. Timong kamatis, ang timong balasenas, at may diwa pa. Pakiyabalan nyo la. At yan akakita mo kingarap na ng kumbinto alang gabon. So, you should always be creative. Nanta creativity isipan nyo. Lawen nyo retangke kayong pibatan, sako, o nanumang bagay, inuman, karinyo tasak, dingke kayong tanaman, at kay batnanita, tampatingapon nyo, maliban tang ikayo, sisimba kayo, ikayo, mga di kayo, magobra kayo, mananamang kayo, at kay bat, nako sasaling gule, at makapagtipid na kayo, at timurin, itang kekong gewang patingapon, metong yang ausantamong miracle growth in the sense na itamo mag-matured na kekatang Christian faith. Nya sana, metong yang kingambisyon ko, ngeni, pandemya, sana mananaman tangang gule, karing kekatamong sariling mulahan, hanggang king mismong pibale-bale. Minta ko king parokyaning Balukok, kang Father Aris, may ngasdang ko, alaya mang gabon, doon na yung kayang pisamban, ang popay kayang kumbento, puro siyang makadecorate agule. May nanaman niya karempaso, may ayaliwa at neng kabyasnan, may inspire ko, at kay Batnanita, dela ko Kenny, itang ikit ko, at tang mismong tiro na kanako,
bangkanita itangan kumanyan tamo bang eta mag-idol king kekatamong sariling pibale-bale at timurin tang miracle growth abibyanan ni Gino kekatamo lubos tayong panamdaman king balang aldona ning biyetamo. Bendisyonan na katam ning mayupain Diyos talakatangeni at proklamatayang kekatang kasalpantayanan. Sa salpantay ko, King Dios, igpang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Virhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubliram mieding mete, at king bie alananga. Amen. pakamalan ko kapatad, mabibyebusal ding dakalayaman ng mayalok anting wad akoswelo kekatamo. Manalangin ta kin Diyos, ban patabano rin kekatang kaladwa, kekayang grasya, ban paranumano king mabyedanong, at ban pagluwalo na katamo, karing makayatong kasalang. Kekatang pakibat, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kekatang Papa, Ipapa Francisco, at karing pakamalan tang obispo, ing karelang turo, sana mabaldog king mabatong gabon, nune king matabang asikan amakiramdam, mi bule-bule, at misasane king bie karing karelang turo, ipanalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok ning kekatang bansa, kapilan man sana elamangari king Marok, asasagmit king amano ning Dios, amiyasik karing puso ring anak ning Dios, ipanalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kekatang pari at karing kekatang katekista, sumulong lasa kapilan man, lipat ding kasakitan at sagabal, banisalbagda ingamano ning Dios, karing sablang tao, ami pagkatiwala king karelang pamaningat, alang-alang king kayarian ning Dios, ipanalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katangang mititipon keting bala Domingo, mibiyabyela sana kingamana ning Dios, emo kilob ning meto nga oras ning kekatang misang Domingo, ipanalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Hoy pa, dendamoring ka donandaring kekang anak, palablaban mo parating kasalpantayanan mi keka, itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Genome. Amen. Kami daray
Manalangin tamo kapatad, banding kakwat kay kayong daon. Matanggapla arapanin Diyos, ipang mayapayang totoo. Tanggapan na sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo lareting ngayon ning kekang iglesia. Mananasanang iting Eukaristya, so pana kaming sumulong kikabanalan at kasalpantayanan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabeyak ke kayo. At keka antimorin, Yat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamat ta king Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan dakang parati. At numan ka rin oy pa. Diyos kay ngalanganggat lubos mayupaya. Ing sabla-sablang bage. Malati at maragul. Itingan dapat mo. Ing pamanaliwa ning amano panawon. Kaleldo at kauran. Pamintuan na ing batas mo. Ing tao magawaya king kekang wangis. At may pagkatiwalan king lelangan kambening sablamong kapagmulalan. Yang maging talasuyo mo, mag-ari king sikluban king lagyo mo, at pupuryan ing kekang ligaya king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Puryanda ka Ginoo, kambering sablang angel, king karelang daradit ning butula at ngaming kakanta. Tunay kapin banalo Ginoo, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana dating ngayon, aslag ning banal ay espiritu, ban para ke kami, malyalang katawan at daya ning Ginoming Hesu Kristo. Bayami daon kusang loob kimpamaylasan at kamatayan. Kinwaning tinapet pepasalamat tsakeya, pirasone, binyene karingkeyang disipulo at ngana, wananyete ikongan at kananye, iting kanakong katawan amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya, binyeneng kalis karing kayang disipulo at ngana, wananyete ikongan at menom ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya,
dayaning bayo talanganggang tipan, amibubu para ke kayot para karisablang tao, banketa patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Talakatangan at kantatayang misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ening gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pangasobli ng mebyening anak mo. Darang miyakeka iting tinape ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamat keka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Pakbabami naman pagamwa mo, king kamingan sanang makinabang, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meganing Santa Iglesia makalaganap king meto yato, ban miganap yasa kilugod, kambening kay kaming Papa i Francisco, Florentino at Pasiano, ding kay kaming obispos, at ding sablang pari, diakono at religyoso. Ganakan mula naman din kapatad ming pepainaw at maninayang pangasubling miye at ding sablang meyang unabye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pagkaluluan mo kengan, gan keng karapat dapat magkamit kimbye alang angga, ban kambening nuan na biren marindo rin Diyos, kambenang sanuseng keng sposo, ading sablang apostol at banal, at tinupat kay malmong kaburian, king kekabaning panahon, kuryanda kat paligayan, kapamilatan ng Eso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipagmayupayang totoo, kagamding banal Espiritu, kuryanda kat parangalan, manggaman kingalangangga. Ngayon ni kapatad kanta tayang agnanagnan ng ipami. Ipami at subangwa may sambayain lagyo mo, datangin kayarian mo, may pamintuan, ket isu lipantiban, may pamintuan, kanan mi king aldo yemo ke kami king aldo
de salami keka mamatawat mi karing mi kasalak mga emuke paisa walking tukso nunay ikabuski maro. Ikabus mo kami, O Ginoo, kay sablang marok, malugod mong ipagkalob ing kapayapan kay panahon mi, bangking kasopaning kay kang pakalolo, parati keng mikabus keng kasalanan, at miligtas keng sablang kaligaligan, kabang maninay kami, kambening maligayang kapanaligan, keng panyatang ng Esokristong kay kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanangga. O Ginoong Jesucristo, sinabi mo karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, kapayapan ko babye ko ke kayo, emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nelawan ming kasalpantayanan, naning kekang iglesia, pamayapan may pambilugan nagpangkikaburyan mo, ikang mabibiyet mag-ari, manggaman kingalang angga. Amen. Kapayapaning Ginoo mantabeya ke kayo kapatag. At keka antimoren. Timanan tala ng siping tamot biyatayng kapayapan karela. Kapayapan, kapayapan. Cordero ng Diyos, ako, kasalanan niya. Makatuluan mo kami. Cordero ng Diyos, kasalanan niya. Tuluan ko king kasalanan niya. Bibiyemo ke kami ing kapayapaan. Bibiyemo ke kami ing Nyoing kordara ng Diyos, nyoing milalako ki kasalanan ng yato, nuwala ding mayaws ki ngapuna na ning kordero. Kino, kung matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Paganaka po, para po king maayos at organisado tamong pamakinabang, manatili tamo pong makaluklok at antabayanan tala po rin kekatamong asherets, ila po ing mamiyeng instruction kuno ka rin tamo po pumila. Dakal pong salamat.
para po karing kapatid tamong sisimba king karelang pibale-bale, pangadyan tayo pungeni ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da kang maygit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapot pauli na ningening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka balamawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Siklod tamo po at pangadyan ing oratio emperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Apepasakit na't me kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurse at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayawan na biye, pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasawp kami karetang at syuking pamangailangan. Ipaniga po mi keka, impatuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo itiking kapamilya ng ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiye ang pumagari kambe mo, king kametungan ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka king kakulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Sagradong puso ng Jesus, pakaluluwan mo kami. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. Patriarca San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Pablo Apostol, panalangin mo kami. Patulunan ming San Pedro Apostol, ibiye mo kay kami, ingke kang kasawpan. Lukluk ta po sa guli kabang mag-second collection la, din kay katang asserets para king restoration. Buri ko pong pabalo kay kayo tungkol king kay katamong restoration. Adwana pong contractors ding mintakeni, may-present la kay kami. King construction committee at panigaralan mi nung nino ing masanting akwanan tamo. At patapong the month of August, next month, yapining magdesisyon na kami king Construction Restoration Committee nung ninong kwanan tamo kaniting contractor. Ating contractor po, labor and materials, ginanda katamong amount no magkano, tang metong a contractor sinabi na 2 years in making, tang metong naman 1 year and 8 months, mayariya interong pisamban. Mga dita po nung nino talaga karela, ding burinang magobrang apong iru king kayang pisamban,
at mag-resume ing pamagobra not later than the end of September. Bangkanita, King August, magmulani ing kekatamong healing mass, uling apply ing kekatamong parokya, maging Archdiocesan Shrine. Ating kekatamong patron, ining main throne, keni King Retablo, na ning kekatang pisamban. Nya dapat starting August, all Tuesdays of August, at 7 in the morning, may ka-healing mass tamo, aldo ng apongiro, pamalitayo, at kaybat ing Santissimo, iyam mismo lumakad kay katamo, lalong-lalo na kareng masakit, uling umpisantane, ining pamanigobra tamo, bangkanita, pagtalutan ng apongiro, ining masanting tamong pisamban, kabang magagawaya, watang mayariya, apay-approve maging Archdiocesan Shrine, kalupa na ning Apo King Angeles City. Ing Angeles City ng Apo, balang Friday, ing kayang Aldo. Nya ako memili ko kang apongiro, Aldo yang Martis, ing kayang Aldo, ketiking nga palit. Kadwa po, akatanda kayong makipag-holy hour from Monday to Friday at 4 o'clock in the afternoon. Bali po niyang bayo fiesta, tiknangan miya temporary ing holy hour. Dapat nang milyari, may ka-COVID, emuketi king parokya, king other parish. Merakala ring king wada, nga napinigay katang mayor, masyas labuntok, dapat niyang kabang kilob na ning lockdown, manibat March, eke patugot magadi, holy hour, gangi kami nga doon Father Mac, mga di in front of the Blessed Sacrament. At dindam king mayor, mig-announce na naman, dakal no ring negative karetang king wada. At pasalamat ta king nga Panginoon, sana the power of prayer, ining besides the Holy Mass, agagawan tamo, Aldoldo, sana po open kayong pisamban para king Holy Hour from Monday to Friday at exactly 4 o'clock in the afternoon. Bali po, at nung karakalding viewers tamo, king Holy Hour, emuketi Pilipinas no na king abroad, detang king abroad, ating mamamye donasyon para king restoration, tagapalit la. Just 2 days ago, karetang king America, king pamanagong da king Holy Hour, Kenny, ating memye 100,000, ang 50,000 for the restoration. Uling, the power of prayer, bisa katalika, kaliguran pininyagan, iyang imanigobra para bikapera tamong king restoration pamipayari na ning pisamban. Nya abe-abe tam ng ekoman magsilbing muntakene king kayong FB, king Facebook tamo at 4 o'clock in the afternoon, just 1 hour. It's a holy hour of great mercy tungkol yakin pandemic at neng kasanting. Nya bukas po abe-abe tamong alas 4 ng katpanapon, patiktik kayong kampanang alas 3, balang Aldo, imburi nagsabihan, preparasyon para king Holy Hour, pamangati, uling yan ang kailangan tamo para supo tayo ining sakit a pandemyang coronavirus. Antimurin, banting upayang may kabaksin na adiskubrida din kay katamong matenakan na scientist king mabilog ayato. Yan nung etapo mga di, yang ikay katam paglaban, naning malyari kay katamo, madepress tamo. Lalong-lalo na dakal kay katamo mga lako obra,
Yang kekatanang santungan na lang aliway ng apong Ginoo, balutamo, ta sinabi kong miracle growth, e nakatapaboran ng apong Ginoo, potang itamo, maksan metong takaya kay panalangin. Nya bukas po, every 4 o'clock, welcome kayong makipag-holy hour. As usual, pika-distancing tamo, kaya nikimpisamban every afternoon. Dakal po salamat, talakatangin. Manalangin tamo, o Ginoo kapamilataning pamakirakemi kay misteryo na niting Eukaristya, mustan mong imagligtas mong lugod, lumabong ka rin puso mi, pagkalumiti kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ginoo mantabeya ke kayo. At keka antimoren. Bendisyonan na katamning mayupayang Diyos, ngipatanak ng banal ay Espiritu. Amen. Ing misa mayarine, umen ako king kapayapan. Salamat King Dios. Paganaka pong pasibayo, para po king maayos at organisado tamong pamagluwal king pisamban, manatili tamo pong makaluklok at antabayanan tala po rin kaya katamong asherets, ila pong mamya instruction kuno ka rin niya po ing way ning kaya katamong pamagluwal. Takal pong salamat.